Joj, molim te Bože da ih izrešet. Vidi što su stali. Odi. Gumu mi probušio lik. Idi, brzo! Slušaj me, kad uđete unutra možete... Vidim, kad uđete unutra, samo dođete do Starog Saja. Kad uđete unutra, su to oni vam izbušili gume? Oni su vam tu ljudi ispred Starog Saja. Dolaze trenutno do vas, tu su trenutno kod petlje. Dolaze prema vama. Pucaj, skroz gume. Imate odobreno. Opa, ovo, brm, dođite! Ako ko puca po njima, imate slobodno. Pobegli! Da. Gdje su ovi? Samo, slušaj me, budi unutra, nemoj izlaziti van. Vrati se nazad ti, vrati nas. Heli nad nama. A šta je jajare mrtve? Jebem ih usta, a? Evo ih. Gdje ste? Mi smo. Pati gore! Planina ova petlja. Ovo je to ispred. Vidiš, inspektor. Gdje idemo? Gdje ćeš ti? Retarde? Ne znam, mislim da nismo trebali ovdje skrenuti. Iskreno trebali smo... Ne, vrati se! Na parking smo trebali, retarde. Gdje trebamo mi? Gdje trebamo? Oj, ne gazi! Gdje trebamo? tu si stani iza znaka ovog da te ne mogu ispucati. Ode ja fiksat auto. Tu grmlje. Buti auto. Tam da fiksam. Šefe, momak pun ilegalnih stvari kod sebe. Neće ništa, mičan se. Double za Frana. Pun ilegalnih stvari. Ne mogu nam ništa. Ja mogu čo. Bijeli buzar, imaš 1 minutu da sutra ćeš biti oboren. 010 LSPD. Ide 010, ide 0 dr.